na me sorry and I'm saying Yankopon mame nyansani bi asem na mentie mame asem a ebeto makoma so na nyamesem de bema me yes me start say me hwe videos a no mame yewura nana kwa bedi a o mame time a nana kwa bedi a kunanse a okobono dokohia yewura agimambedu o kanasem nyade bia na bofo benyamre o nyame yenim unya na waka wasema ohia akire nyame anopai makama sema ehia me akire nyame sese ma beduru ohene ho timpese me kama sema ehia akire ohene so me asantini na me yebroni na me ye Ghana ti baby am we twa bia na me hu se ti ye bi aba ya me wo fantem ene me wo fa ba ko so a wo asanteman ente se yo tumfo na osaje edi mienu am eboyi mo odupa na mo nyina so ya se nyankopon ni nhira mama ka yemfa mo ntran konwona enso bibinti ena ma BBC me ba ha ensa me de ba be pataw me de ba be pataw na me sraw na me ka kire otumfo nso ma sra no se kwa bia na e ba mu me na kwa me bidia me se elimiti apetoa mamumienu I say Ghana, me person biati enka. Do you know the aim of being popular and now branding yourself? Because Ghana is attractive by nature. It's they have not been able to what, sell Ghana to the world. Ghana is like a commodity. You're branding on a yes selling one tone you be taught was obi a tone in mind. Okay, we no care say Papa Jima Bedu. Me asante Messiah Bono. Okay, be I say tell me ya we here some for development. Ye here history we na ba betre history mo ose me ya santini me say ebununi se me tikra na me de beto wona mo mienu no mo ntama du a meye ai this is wisdom talking. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, I Xposed GH patch of more about baby. I will be a friend Bruce. And a very special day to me. Me myself, I'm wishing myself happy birthday. And then me sorry me da nyame ase. So nyame ya bia ma me ka be me kai baby a me fini baby a meduya. Me hu se nyame na ye enye nyame a ke mu bi enye oya. Nyame ti na ya obi. Na me sorry and I'm saying Yankopon mame nyansani bi asem na mentie. Mame asem a ebeto makoma so na nyame sem de bema wo. Me yes me start say me hwe videos a no mame yewura nana kwa bedi ako o mame time a nana kwa bedi ako nanse ya okobono dokohia yewura agimambedu o kanasem o wie no o kansem kire yen o se Ghana edu bre a ese Ghana din eko worldwide de bia me say sa sem sana sa de na yewura kwa bedi akokọ ya UK no ne relevance na dawson ba ye mu bi ye hu ye be yiri makomako na wo hu ne tia na na kwa bedi akoko UK. First of all yen kohwe nyansasem a okan omiti ahemfo mobo no yen kobra on se be ya in the 10 years e be tie nka o wiase e be tie nka ne be boy ensem so amaye se opeso okra o maya ese so okra nipa no wo mu first se nipa no ani nje a economy no so ninje se nipa na ninje a bo se na economy no so ekosoro nti adwempa ye wo manipa no eka ho na mayetimi bu man etimi si man na me hwa abrochefo no mapa omo fa omo passport a omo de ko 80 to 100 countries omo hia visa omo hia bibia wo hwe omo rules nso a wo yare kra na emrano boawo uni sika emrano boawo uni baby da emrano boawo nti oni bakro no so we British and also we American or you proud American and now proud British and now menya sa opportunity am gira wanimi me bompa ni masire mu nyina say in 5 years 10 years to be a Ghanaian it means you will be a proud Ghanaian. Chame sraw srana na mreka krama me nka ho na menim se makasa che so nyade bia na obofo benya mre o nyame yenim ti unya na waka wasema ohia akire nyame anopai makama sema ehia me akire nyame sesei ma beduru ohene ho
nti mpese me kama se behia e kire ohene nso na ne etoso me ensa me asantini ena me Bruni ena me Ghana ni nti baby am wei me show bia na me hu se entity bi aba ya me wo fantem ene me wo fa ba ko nso a owo asanteman entem se yo otumfo ena osagefo edi mienu a me boyi emu odupa na mu nyina so ya ahemfo se nyankopon ni nhyira mama ka yemfa mo ntira nkonwa na motimu no enso bibinti ena ma BBC me ba ha ensa me de ba ya no me de ba be pataw na me sraw na me ka kire otumfo nso na ma sra no se entokwa bia na e ba mu no me nana kwa me bedi ako me se belimiti apetoa mamu mienu na de krontia eye me bisa de atwato no ne se yesi u bisa de kese a untimi bisa ne first tina amani enu ne twato no na me pese ebunu man nyina be hu se asanteman ena bono ye obi a na ebom dada na abrofo a omo be ba kroma a ye na nam no omo frɛ omo omo ana omo tete ye musa nti ene se me hwɛ mia me wo fa otimani baabi anyame de na duru ene omaya omosudi wachi ajiudi na bonso asanteman mu hine emaya omujenidi yede mu mienu boma mo chefa aya Ghana nti sentitem bia ba na akoye se mu so machaye mu enu nti enene me so efrem osagefo nana kwa me bedi ako Bidimiti abeto ahemfumienu we ntem se ade a mebisa omo no sa anye ya omu ntwameti na me pillar 2 ayade bia me se adama koma so a me se insuo ya ne no ma bia na nanu digya yen se ono so ebehu se ne ofase no adepa ene adwempa ene odinam nti ono so obesom ama yenyina ya ho awawa tu ne yetimi ebuye man ediye yemfofo nyina akoye nem ti me ba no paya nsem nyina na mbia tu so I got very interested. Rebecca said, Papa, we are sure so 44 years. And I said, what was sister 70 years? Because you too deep. Too deep. This is somebody talking who said, this is wisdom talking. Ne yes one. Papa, we make us say, Nyankopon beside say me mother no say mami nyansa. Osua Solomon so say mami nyansa. But em say Solomon ye the man pack and we the man pack ho. Because you focused. I say, Ghana, me person BRT enka. Do you know that the aim of being popular and now branding yourself? Adi aka Ghana ne say, your accolades ni na, hey, the Star of Africa, the Gold Coast, the Diabe, Bawumia. Ye fast significance biya attached to it. And your slogans are yeka with no significance. Everybody say, how do you become significant? Brand no build here. Make a cautious effort to build it.
Me kaita mani say returning home say journey home say dia be neba mo ye ya say the blacks no buy. Ye kan no buy. Why? Because Ghana is attractive by nature. It's your penny for na ye nyani na they have not been able to what sell Ghana to the world. Ghana is like a commodity. Ya branding na ye sell it one ton you obi to because obi aton mine. Okay we no care say papa ji my badu. Me asante me say ye bono. Oka bi be kire wa say time ye we ye here sundwe for development. Ye here history we na ba be kire history mo. O say me asante ni me say ye bono ni. Se me ti kwa na me de beto wona mo mienu no mo ntama du a meye. Aye, this is wisdom talking. Because you need me. Sa we ya ngunani. Me ye krapim ni. We ya santini. We and the bind years together. Ghana. Instead of tribal sentiments, me ya say I no na ye die. Me ye Ghana ni na osu ye Ghana ni. Na me ye Ghana ni na osu ye Ghana ni dia. Na me na me ni ya na. Enti ne no catch asante adwuma bedu ni say ehu hia ye chire mu akosi sen. Also before the advent of British colonial rule no na ye wo the Ashanti kingdom, Ashantiman kingdom na a comprising of the Buno, the hunters and all that. And you're bringing the buy no otiche ye mu. Only in Africa we are not able to go forward. You will be a friend who said artificial boundaries. Meti hey. Ye be hwe na me nie bi kwa Nigeria. Meti ye be hwe na me nie bi kwa Benin and Togo. We are all black people with common identity. Now obroni baye no or the be a friend artificial barriers na to yentem. And no be na politicians no any asophobi no. And na him for be so back no. Artificial boundaries me asantini and a year dear me ya blue in a year dear. Who are you? I'm a Ghanaian. And na ye ra kwam be dia kwa kire ye say wo ye Ghana ni. Was me ye Ghana ni na me ye Ghana ni na mete ho no. O say entoko we kwaso no. Ye ra ekufado onka ho hwe. Bawumia nka ho hwe. Your friend John Mahama nka ho hwe. But nana kwa me bedi akon. Wakọ asantememu ene otumfo akokasa. Owie no wakọ adwuma bedu ono so akokasa. Ede na eka kiro. Ye will be a unifier. Young mom building mine no. Young boy and yes sabe and no na me hwete ukana mani awu. NPP saye tua musika mo papa dwene mo mache. And I'm small. Waiting na yankola ne kwa no makwa black ship no. Jimmy NPP wo ba beji S Jasha o mache. Because of what? Majority and minority. Don't even need this. But na kwa media kwa chese oye unifier again wo hwe senyo kan sam no e ma ahemfu ni nyina ho dwoye o se ye radman bed wo nkofo hye wase senia ye potu fo so wo nkofo hye na se no amamre mu po de ye hwe ni yie pa ankasantefo ne buno de ye yi baako nya baako na ba ne se na se ntichem epese bai ya hwe ni yie na sabe ya ankasa te senia ye rada na kwa me bedi akokasa na Ghana, ye huni ye. Because mate, ebimu kra de culture religious. Or a Muslim. It's yan choma no. Why a Christian? Why a Muslim na ye? Does your religion change your identity as a Ghanaian? Or does your tribe change your identity as a Ghanaian? No. And what America said, me ye Ghana ni usu ye Ghana ni. That should be the common bounding between me and you. Yes, I didn't feel no and because of political gimmicks and political weight, you know, you be bokui. 80 year Radman, but in part what say? Akukwa no more said, dear bay, I suko no ma, what here some more catch now? What say, papa or pacho? Mifiha no, and fashion ma, Oko America, Obisana. Uhu baby I say I am an American. Ghana for who na fe wo chechem. I asante de kwa me fi ha na ma me ya de hye. O do ya de hye na ya den. Uhu obi so am ya nkani o na ukọ su a ya kwa de di ni sei na ya den. Jimie promise. O ya den me ya Ghana ni. O so ya Ghana ni. Eno na binding us. Nyansa na e kasa.
enti yewra na kwa mbede enne mesi nyansa na mepe no ode ama me oye enko video na nkofo bodge ne so am say eno kwa de wudi bibi uka nyansa sama party fufuro kra be ka ho enko sa video no bra. Marshall, NPP for no Jedi. Because someone say this man is too knowledgeable. Again, wow, ya wadi bi wo ho ne panika. Who so can but this is a man who has a plan. Ewiase Africa, Ghana, ye ni twa say ye ni plan. Ye pedi for ni plan o. Plan ni nyina say ye mra power. Ye dis kan ye nko na foforo so mra. That is their plan. But plan way there. Unse nana kwa mbedi ako. This is a massive plan. Our plan we no me new na baba boa no na sebe ya fa akunya no. Oje ho say. And then me birthday ya me kan. I have only one wish. Say obi oni nyansa te say nana kwa mbedi ako obey president. Na sebe me ene me ntimma ya yeye. Sa wo do me na also by wish me happy birthday a to man nana kwa mbedi ako. Eno pa na me here fi wo me ya hwe. Na spread the video no so that the whole world will see. Say Ghana, you will nyansani. Ghana, we have come of age. Now Ghana, we are about to rule. I Xposed GH. If I'm Bruce Pacho, subscribe me. Manuesi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.